I would like to make a deal, the easy way. But if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Obviously. And and by the way, I'm a fan of Denmark too. I have to tell you, and they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. Sure, we had a lot of, but we need that, because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. To get them on board with a possible U.S. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. And by the way, I'm a fan of Denmark too. I have to tell you, and they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. We had lots of boats go there also. But we need that, because if you take a look outside of Greenland right now, there are... ingingo irengera Trump ni iyi agashaka kwibarira nibyo avuga rero ngo buriya ngo ntago ashaka ko umuturanyi w'Uburusiya none se Alaska ntihana yuko yayiguze ntibituranye ubwo nawe rero uko bayiguze niba Denmark yaraguze Greenland mu myaka 300 ishize ariko Amerika nayo yaguze Alaska igura ku Burusiya ubwo Burusiya bwisubiza ibyabo ariko si iki gihe turacyari mu gihe Greenland bayiguze nande harya ntange biracancanga ndaza kureba ariko ikirimo gishekeje tutabeshyanye ubu uyu munsi turi mu gihe cyaho igihugu gishobora kuvuga ko gishaka kugura ikindi kugitwara ubwo bivuze ko nkaho Denmark yabivuze iki Denmark rero sasa nicyo gishekeje uzi ibyo bakora Denmark buriya ntureba uburyo bafashemo Maduro bahita barigenda bakiyimura bagatwara umwami oya mbabarire simvuze ku mwami wa Denmark ko n'inshuti yazanjye se ko ari wese bakora bafashe Maduro president wa Venezuela bagera n'umwami wa Denmark umwami bakamujyana ko umuco wa Danua uvuga ko n'umwami wamupfira kugera ku iraso rya nyuma buriya ubwami bwose niko bumera hari igihe muvandimwe akaruta nusabona n'umuntu atari we mwami yarenze umwami uyu ni kimanjirizo turese l'ambassadeur de Dieu ariko Imana izamukubita agashyira umugabo nareba nabi umukubita akanyafukunda zamupyatura akanyafukunda kuko ibyo gushaka gusagara Denmark igihugu gituje iyo jambo uvuze nawe sawa akanyafukunda ubiretse nyine abakanyatuwe nyine baba kazi uri mubi hano bagira bati ingabo za Denmark zemerewe kurasa zitabajije Amerika nishaka gufata Greenland reka nkubwire please ibi bintu ntibinashoboka ndashaka ndetse bazicaramwe bati hari ibintu wabonye ukuntu ingabo za Ukraine zataye Crimea ni nako byagenda muri Greenland ndashaka n'ubundi rega Amerika ntabwo ikeneye kuzana abandi abari hari ubwabo bavuga ati ibintu birahindutse baga bati kwanza ingabo zose za Denmark ziri hano chini ya ulinzi cyaba kazitegera amato ngutaye baga ati mutaye muvanemo na uniforme ntumuzo no gutekereza igisirikare mutaye cyangwa tubajyane ngweke zika bose bahita babajyana n'isundi Denmark ntanga bigira izifite reka nkubwire wa muvandimwe we ibi by'abanyabyo erega ntabwo ari ejo bundi igihe bavuga ngo ba refreshing ingabo basanze ngo abenshi ngo ari abakobwa reka nkubwire hari ibintu ushaka reka nkubwire wale ni waskari wa kufanya doria tu ikintu ushaka kugira nkubwire muvandimwe reka ngusobanurire nkunda Denmark mfite inshuti zanjye z'aba Danish benshi ni abantu burya bagira urugwiro
ni inshuti zanjye bakunda korora n'ibindi byose. hajyaho ntiri muri bya bihugu byamaze gusarura ifaranga. N'abakiri Mwami yaravuze ati mubanze murya amafaranga tuzakorera ndi. Bameze neza. Ikirimo rero ni kimwe. N'amateka yabo afite na histoire ndende, ariko icyo nkubwira bavandimwe, aba ba mugabo arigira atakwigira agapfa babitwa Amerika. Aba bakirihahira nta bantu icyamirisha mbikubwire muzajye mutinya. Nta bantu batagira isoni. Ingabo zabo zitwa Force de Défense du Danemark. Reka mbikubwire, uwavuze iryo jambo rinde muri Danemark ngo museke hakiri kare. Minisitiri w'intebe. Reka rero umubwire wa mugabo. Ntabwo yarivuze arivuga, yibutsaga icyanditse mu itegeko nshinga ryabo. Ibyo umva. Ko ingabo zidategereza amabwiriza ya komanda. Okay. Iyo zatewe, iyo babonye ku gihugu cyatewe. Oya, Amerika ntabwo izabatera. Ntabwo ishobora kwitera. Amerika izakora ibiri mu nshingano zayo hariya. Si ujye ukunda kuvuga Amerika. Kandi Trump yabivuze, ndabikubwiza ukuri bazakora inama. Ibi ni bikwereka rero Trump cyavuze niki. Ashaka kwereka ko icyo bita Union Européenne ubwacyo urumva kitariho, ari icyuka. Icya kabiri bagira ibyiciro bine mu ngabo. Bagira Armée Royale Danoise, bakagira Marine Royale Danoise, bakagira Armée de l'Air Royale Danoise, ndetse na Garde Nationale Danoise. Ibyo n'abarundi barazifite. Abarundi ntabwo bazifite izo ngizo. Uretse gato ntazi ingabo ze ziri muri Tanganyika. Royale ni ingabo z'umwana. Ziri Royale kuri president. Tubyihurira. Hanyuma icyo kugira ngo ubwiye ni kimwe. Muvandimwe mutabara. Komanda Supreme yitwa Frederic wa 10 akaba ari umwami. Uzi intambara yigeze Zealand Police niwe ministre w'ingabo. Reka nkubwira akantu chef d'état major général ni General Michael Wiggers Edgar. Hanyuma abasirikari hagati y'imyaka 18 na 49 ababa bari tayari kurwana, bari tayari kuba bafatwamo bajya kurwana ni 1,236,367 umva n'abagabo abenshi. Utabaruka ngiye kubwira ikintu utari bukunde. Burya amateka twibutsa ibintu bimwe. Iyi ntambara rero mutsibaye sibyo? Ubundi ntambara ngufi mu mateka y'isi sibyo? Urabyumva neza? Yamaze iminota hagati ya 38 na 45. Urabyumva neza? Intambara yahuje Ubwongereza, bwami bw'Ubwongereza na Sultani wa Zanzibar. Buretse gato abo zira miliyoni bavuga nabafatwamo abasirikare babandi barakoze service militaire, ariko abasirikare bari mu kazi abagabo ni 37,913, abagore ni 35,865. Ngaho nyumvira nari nyukubwira ngiye kukubwira yuko n'aba reserviste 12. Urabyumva neza? Ndashaka twumvikane. Uretse gatoya reka mbigusobanurire. Ni ukuvuga ngo iyi ntambara kuko nkuko byavuzwe na Premier Minister biramutse bibaye Amerika ivuga ko ishaka gufata Greenland, ubu Amerika irimo irasenya ibyitwa byose amategeko mpuzamahanga sibyo? Irimo irabereka ko Trump yavuze ko atishimye kugeza igihe Amerika ibaye great again. Great again ni ukwiha ibyo ishaka urumva, igakubita urushyi wishaka. Iyo amategeko kubanda akaba ari amategeko kuri yo ntacyo avuze. Ndakwibutsa yuko iyi ntambara iramutse ibaye Amerika ishaka gufata Greenland niyo yaba ngufi kurusha iyi ngiyi yabayeho mu 1900 urumva, 1896 tariki 27 z'ukwezi kwa kangahe kwa munani. Nkwibutsa yuko iyi ntambara yamaze hagati y'iminota 38 na 45 sibyo? Ingabo z'Ubwongereza zirwana na Sultani wa Zanzibar. Ndacyakubwira kugira ngo wumve icyari cyateye ino ntambara rwari urupfu urumva rutunguranye rw'umusultani wari umusempatiza w'ubwami bw'Ubwongereza, wampire y'Abongereza sibyo? Aha ngaha uyu yitwaga Sultan Hamad bin Tuwain sibyo? Biba ngombwa yuko asimburwa na mubyara we witwa Khaled bin Bagash. Abongereza batashakaga, noneho bishora mu ntambara. Ingabo za Zanzibar zari mu ngabo 500
mu minota 38 gusa zari zimaze kumanika amaboko, ndetse uyu musultani yemera kuvaho no kwemera kwishyura amasasu ya murasha. Rero njye nagiye inama Denmark yo kureba ubundi buryo babikoramo mu mahoro, sibyo? Amerika igafata ibyayo. Intambara baheruka kurwana barwanye muri Afghanistan ku ruhande rwa NATO, ariko urumva barwanye muri Libya, barintegre. Ntago bavuga ngo Amerika, ariko uzi ko Amerika kuva yabaho nta na rimwe irabaho itari mu kurwana. Amerika iri mu ntambara, ihora mu ntambara. Ubu rero nibishaka Greenland yayo, reko ndi bubivuge ubu, ariko nijyana Greenland nimwitegure ko izajya no gufata Canada intara yayo. Ariko uyu minisitiri w'intebe asoza yabati ubwo gutera, uko aracyabita gutera Greenland agace k'ubwami bwigenga bwa Denmark niwo musozo wa NATO. Kandi Trump aravuze ngo nakwemera NATO igasenyuka kugira ngo mbure Greenland. Urumva ko ntabwo bikubwiye mugushyiremo wa mugani wa minisitiri w'intebe bazahita bazi ibindi bwatese ko umunyamuryango wa NATO atewe muratabara ntimutabara. Ariko NATO yarabibabwiye, Trump aravuga ati NATO bagatabaye na Amerika irimo. Uretse Amerika yakoresha buriya NATO yakoreshwaga nk'agakingirizo ka Amerika mu ntambara zayo kugira ngo ubone man power bakore n'ikintu cy'icyuka, kuko abasoviyete bari batakiriho. Urabyumva neza ngo kuko nta kindi ntibarwanyaga communism kuko nta ikiriho, byose byarasenyutse. Amerika rero ahani bera impanga mu bintu byayo. Trump yari babwiye abantu ko badashaka byo bagatari kubundi mbabazi ibyo bya NATO muvuga NATO ninde sa Amerika, hati dushatse ntitwabihagarika. Aravuga ati rero aho kugira ngo mbure Greenland nativeho icyo ashaka igisozo ntiyakibonye, ahubwo ibintu byoroshye birimo hano yabacunga nabi ubwami babukura. Akuguza abariye benshi ba Amerika barayiva irabakeneye se bari abariye ntabwo Amerika ibakeneye. Rega Amerika bagiye kwiyariya ku Burusiya byaba ari byiza kuri Amerika. Nta nubwo byanakunda Paul ntuza uko imeze, ideology yabo ntibyakunda. Ahubwo Amerika ikikora, Amerika irabizi. Reka mbikubwire batatanye, reka ngusobanurire. Amerika yari imaze kubona ko NATO yari imeze nk'iri ku mugongo w'ingona irimo kwiga amayeri yo kwifungura ubwonko. Urumva kuya NATO igihe runaka Amerika irimo irabona abanyaburayi bari bameze nk'aho babaye abakonkira direct ba Amerika, basa nk'aho ari nabo bayobora Amerika. Ni nayo mpamvu ngo tubona chancelier y'Ubudage aravuga, tukabona Macron aravuga, bose barimo kuvuga kuri Amerika. Bakoze n'ibara rero batazi, kandi ibintu byababaje abantu harimo na Big Daddy. Big Daddy baragiye bifatira umusaza witwa Biden, bamukiniramo, bakora ibintu byose biri mu nyungu z'abanyaburayi. Abanyaburayi batanya no gutekereza kuba batangira gukora igisirikare cyabo gikomeye cy'abanyaburayi babyigaho. Ibyo byasutse kuri Macron. Ibyo bisobanuye yuko n'ukwigomeka ni nk'uko bavuga ko utazongera gukoresha idolari ry'abanyamerika. Ikindi kirimo habona yuko batangiye kuzana urutugu runini rushaka gusumba ijosi. Kare rero nta kanyafu ko kunda. Ubu uyu munsi niyo mpamvu babwira ko akavuga ati nzimo ati benshi muri bo buretse bumva icyo batekerezaho, ati harimo abibicucu ndabazi ibiki byose. Urumva hanyuma Denmark hano yo ikaba iri mu kuvuga ngo Denmark is urging the EU troops deployment to Greenland. Ibyo ubwabyo ni sakirirego. Amerika iraza gufata buri wese imufatira ambargo, ariko ntabwo yabarasa yashyira ambargo gusa Amerika. Ubuse ariko mutabaruka ubu European forces wenda zige zikajya muri Greenland kubya byose ziriho, ariko meze nk'utumva. Reka ngiye kugusubiza ngiye kubivuga. Nawe ni umurwanyi nk'abandi barwanyi ubuzamazi ku impande byiza barwanyi, nawe ni umurwanyi nk'abandi w'igihanganye, ariko niba n'abandi n'abarwanyi. Ariko abantu bikoreye ubwabo inspection basanga nta ngabo bafite, ura bari kuzirema barazirema hari igihanganye, hari demagogue kirimo kubareba. Yaheze ko Amerika ishobora no kuvuga ati kwanza uyu munsi iyi ntwaro zose twabagurisha tugiye kuzishyiramo virusi, agakora izabo. Nta bushobozi bafite, cyangwa akagura izindi mu Bushinwa. Kabiri buriya ikintu bahombeyemo gikomeye. Icya mbere, Uburayi ntibugifite imbaraga zo guproduce. Ubundi twari tubuzi ari industrial hub, uzi made in England, uzi made in Germany. Ubu birihe? Uburayi ntibufite energy Trump yabacyuriye, kandi ni wabizanye ati ni mu bombarde
Gazprom 2 yabahaga energy ya make ubu uyu munsi wa none technology yose AI ntayo bafite ifitwe na Amerika n'Ubushinwa n'ibindi bihugu abaturage barashaje kuko ubuzafata ubu nkawe Mutabaruka uracyari umusore ugereranyije nabo bafite bajya ku rugamba Amerika yo nabajanja barimo barabwira ngo ibintu bya immigration mu bireke mu gihe itanga green card kugira ngo ibone abahanga bo kuramforosa ibintu byabo ariko uyu munsi wa none ikosa rikomeye rihari Uburayi bwakoze ni ukwemera kuguma mu bukoroni bwa Amerika uyu munsi Uburayi uzi ko butari sovereign ugereranyije na Afurika